अहानबदा हौजिक फाउबगी मरोइबा पाउसिंग पिजरी मालेमगी ओइबा सिनमिसिंगी नुमितना लाकपदा मणिपुर लैंगाकी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर टी.एस. राधेश्यामना मरु ओइना सिनमिसिंगदा याइफा पाउजेल पिरकली मणिपुर की लेहाव खक्तदा चही क्यागी ममांगदगी थादुना लाकलिबा चकहाव मणिपुर खक्तगी पोथोकनी हाइना जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेक हाइबदी जीआई टेक फंगबा ngamkhre दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल दा नर्स ओइना मथौ तौदुना लैबी मणिपुर दगी नुपी अनि ngarang कोविड-19 दगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे तमथिरबा कोविड-19 लाइचत ngakthoknanaba laingakna thamkiba lockdown ga sagonaba curfew na lam kharada komthokkhibdagi ngasidi wahanthok leitraba lockdown ga pangkhak oire amadi covid-19 na ngakthoknanaba laingakna thamkiba lockdown amadi curfew gi awaba marakta third gender community singna makoi masen aman amagi mateng pangnaduna hingmin hauri खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांग नुंगथिल पाउमिंग ताबिरु पुनमपो अरुणबला तरा नोक्चरी हौजिक फाउगी मरुइबा पाउसेंग मियामदा संदोकना पिजरी ngasi मे थागे अहानबा नुमित हाइबदी मे अमबु मालेम सिनबा थुंगना सिनमी सिंगी ख्वाइदगी चौब थौरम मे डे हाइबदी सिनमी सिंगी नुमित पाक सना पांगथोकनरी नुमित असिबु लेबर्स डे नट्रोगा इंटरनेशनल वर्कर्स डे हाइनसु मफम क्यादा पांगथोकली नुमित असिना लाकपदा लेबाक मियामदा पीबा पाउजिल अमदा मणिपुर लैंगा की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर टी.एस. राधेश्यामना मियाम अमत्तो ओइना पुंदुना पोथोक पुथोकपदा चाउना मतेंग पांगलिबा लौमी सिंगना लौरिबा थौदांग सखंग बीबा ओइना नुमित असिबु मखोइगी मफमदा कथोकमिनरसी हाइरी मे की तारीख अमसी पृथ्वी की मफम खुदिंगमक्ता सिनमी की नुमित आयना पालन तौरी हनक की सही की दी आयना खंजबदा आयगी थमोइदे सेंगना हाइजरबदा अखोइगी लबुकता सुकचोक सोक्तबा लेतना अयुक नुंगथिल नुंदांग खाइदा नुंसा नुंजुता नुंसा मरक्ता थबक सूरिबा अखोइगी लौमी सिंग अखोइगी चाखुमदा मई लेप्तना चाहन लेरिबा चरा हिलनन थंबिरिबा लौमी सिंगदा अखोइना कथोक्तुना हनकी नुमित असिदी अखोइना सेलिब्रेट तबम थोई हाइना आई मयामना थमजगी सिनमी सिंगी नुमित हाइबदी मे देना लाकपदा सिनमी सिंगना लौरिबा थौदांग सिंगबु सिंथारदना नुमित असिना लाकपदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर वाई खेमसानसु याइफा पाउजेल पिरकली मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकनरिबा मे डे 2020 की थौरम कोविड-19 रिलीफ कमिटी बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ना सिंधुना कमिटी असिगी ऑफिस हांगलिबा बिष्णुपुर अवांग गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दा ngasi पांगथोकरे थौरम मदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन सु ओरिबा ओइनाम केंद्र की एमएलए एल राधा किशोर कमिटी के एडवाइजर एन सना जाउबा कन्वेनर टीएस याइमा अमदी एक्स मिनिस्टर केएस जिबोना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुग्याखी अखंग अहि सिंगना मे डे गी नुंगी वाखलोन हौरकपगी वारी तामिनदुना नहौना निंगसिंग मिनबना थौरम की मरुइबा सक्तम ओइखी एल राधा किशोरना कोविड-19 रिलीफ कमिटी बिष्णुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि कोविड की इशू लोइख्रबा मतुंगदा ममिंग होंदोकलगा नत्रगा अनौबा कमिटी अमा सेंबिदुना केंद्र सिगी लौमी सिंगमी सिंगी साखननबा थौरांग लखलसी सुबा नोंबा वाटपदगी अखोइ चिंजाकता मिपाल तांगबने हाइबसी निंगसिंगलगा मिपान तांगदनबा होनमिनरसी मदुदा मणिपुर लैंगा की माइगेदगिसु मतेंग लौनबा अचौबा थौदांग लौगनी हाइखी आई की फैमिली को आई खप हाइबो वहम लापदगी नसी खोना कोई मी मरसिदा क्लासिफिकेशन में हम खायो सिमी है बिसिदा लेबर हाइबो बॉन्डेड लेबर हाइबो काम खर ले रमी मदो चिक लेबी आबो भारत स्थिति लेते कोई चलिबा भारत की गणतंत्र की चना पथाप से तसेंबदी बॉन्डेड लेबर कोई चपचाबो हत नसी चप्पीबा भारत की प्राइम मिनिस्टर ले मोदी जी कोई चपचाबो हत पी मखोगी युम लेते युम साबीगनी मखोगी चेंग लेते चेंग पीबीगनी विडोसिंग पेंशन पीबीगनी गैस पीबीगनी इलेक्ट्रिफिकेशन तौबीगनी तसेंबती मखोई नसीदी भारत प्रसिद्धि एकोई सिस्टम ना भारत की लेरिबा लेंगा की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ना भारत की कॉन्स्टिट्यूशन का सब मानवी है था
Sahi kayagi tungda Manipur ke lehau khakta da chahi kayagi mamangdagi thaduna lakliba chaghau Manipur khaktagi pothokni haina geographical indication tag haibadi GI tag phangbangam kre GI tag asi chaghau gi supire haina geographical indication gi deputy register Chinaraja G Naidu na confirm tawkre chaghau gi application asi consortium of producer of chaghau black rice Manipur na Department of Agriculture Government of Manipur amadi North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited NERAMS shi anigi matenga loina na tharakpani hairi tongan ba mahau amadi manam cheliba cheng makal asi Manipur gi miyamna yamna pamna chanaba phau makal amani loina na hidak oina mioi bagi haksangda kanaba piba phau makal ama oina sahi kayadagi siznaduna lakli Delhi ke Apollo Hospital da nurse oina mathau togduna leibi Manipur dagi nurse ani ngarang COVID-19 positive oiba thengnakre hospital asida atai atopa nurse single loina na COVID-19 positive oiraba masagi sahi mari khakta ngairiba angang ama ngarang laikhidaba aduda Manipur dagi nurse ani asisu yauna seba tawba yauki hairi makhoi bu COVID-19 test tawbada positive oire khanglakibani positive oirabi nurse ani adu hauji quarantine tawduna thamkre haina Apollo Hospital da thabak tawduna leibi misak amadagi khangbangamki Tamthiraba COVID-19 laisat ngakthok na ba laingak na thamkiba lockdown ga sagona ba curfew na lam kharada komthok khibadage ngasidi wahan thok leitraba lockdown ga pangkhak oire lockdown thugaiduna lambi lamjaw da thokpabu akanna thau ama oina khanbagi wakal thadokpa matam oire lockdown ga sagona ba curfew leiringai serakta traffic jam orakpada angakpa poknare hiramasida TOMTV gi akhanaba paudamama Malemgi miyoi ba khunaida landaragliba COVID-19 laichat ngakthoknanaba laingakna thamlamba lockdown ga sagonaba curfew state asigi oina sector kharada komthokpadagi ngasidi wahan thok leitraba lockdown ama oire lamdam asida COVID-19 positive oiba case leitabadagi miyamgi wakhalda ka hena mipaidabagi mami ama tarakpasi laibak thibani siraba tanfam asida passenger puba auto singna Huran nalada gari chenba hobagi mami ama tarakpa asina laingakna thamliba asa pumba khangu thakta manghanba haibadu taragani ahing nungthil nungju nungsa khaidana miyamgi yaifanabgidamak sintha pangliba police singna thengkhang kayada lockdown thugaiduna lambida thorakpa kaya fagat palaikre pharaba mioi singdagi fine thihenbata natana makhoibu wakal tananaba pauta kasu piribani sairakasida sasinabase sang paiduna thinglabadi thokhorage matagum lockdown thugaibabu akanbani khanduna lamjaw sorokta adumak thoklagliba sing asi wakal tahaningbagi apamba kaya mathau towiba police singna fongdorakhi ado khoigi siraisa minu thonggi sira khoi check tawiriba khoi sinong mayamna khoida nungaitabadi public mayamna loina ba pass yaudana karika mayam lakpiba adagi hospital gi duty su natabada hospital gi duty gi kanoga si ga napsalaga mayam sapiba asisu tahoningde dagi laiba ki asuk chawba isu ma laina public mayamna curfew thugaraga lakpiba su kaya khoi police ki maga de khoi sra pamjaba wale Miyamgi yaifanaba thamliba lockdown amadi curfew leiringaida traffic jam oirakpa angakpa poi haina traffic police singi thamoida sona hori sector kharada komthokhibadagi mi chinbagi sang hengalakliba asina maram oiraga lamdam asigi tunglam chatta COVID-19 gi saitheng sauna phanglakloi haibalaite laingakna lokhalakliba thausil thaurang kaya si aikhoina indaba thoklabadi sakudaba laichatna khunai asigi mirolbu chauna akibagi masak oiraba saitheng pirakani haina nungai taba fongdorakpaga loina aikhoi pumba wakhal taminaba matam oire hairakhi loina mi khudima ke loina bazar tamna laknareba aduna gari singji curfew pass yawachu yawdabachu loina la amina traffic aikhoi duty tawada masidi awaba moreba isa gi virus changdanabagi taw haiba potuni adu aikhoi parja miyamna masi khangdre maruaina adugi curfew pass pi geraba office singjina chu ID curfew pass pidisi darkar oidta pidati phaba mi khidimana curfew pass lauraga loina ayamana laeba hojikti Manipur da COVID-19 positive oiba case laitraba matungda Manipur laingakna thamlamba lockdown adu sector kharada hangtokhibadagi
मियामना लंबीदा का हेना थोलकपना मरम ओइरगा मणिपुर लैंगांगना थमलिबा लॉकडाउन असी लॉकडाउन ओइरिब्रा मपुंग फाबा लॉकडाउन अमा ओइबगी सक्तम अदुदि उबा फंगद्रे तानफम असिदा हंगबा यारिबा वाहंगदे मणिपुर लैंगांगना मियामगी याइफनबगीदमक थमलिबा लॉकडाउन असी मियामना वाखल तादब मोंगदा हेना चममनबा थौदो कयादि अदुमक थोगहलि कैमरामैन नरेश कलोइना पाउदमजरिबा याइफबा मैतै खरिबम टाइम्स ऑफ मणिपुर इम्फाल COVID-19 gamari lainana laingak asina thamliba lockdown asida ayuk numidang naidana front line da mayong yariba Manipur Police Department ki personnel singna tawriba service po ikai khumnaba uladuna Cookie Baptist Convention na chingda phangwa chana thangna ba polam kaya ngasi Imphal East amadi West ki police personnel singda tengbang pirakre. I really thank the Cookie Baptist Convention very much at this juncture when we all are working day and night 24/7 aduna akhoi moigi tabiman se khoina kaujoroi aduga hojik tawriba se khogi sing tam aduna Manipur loinamak se sigi thabak stage amna hena amaga nuksinaba porakpa sada loinama phawi aduna masi akhoi matam chupada Cookie Baptist Convention se hena phaba chaukhatpa hena afaba oina matam pumada chaukhatpa oibiu haibase simtang haijage. Thank you. कोई हाइजनिंग बसी हाइरिबसिंग से कोई यूनिट मैम पुलिस स्टेशन अदगी रिजर्व लाइन कोई आउटपोस्ट मैम लेरिबसिदा कोई यंथोक्चगे अदुगा केबीसी की कोई थौजाल अमदी प्रार्थना दो कोइना मैम दा संदोक्चगे कोई ऑफिसर सिंग स्टाफ सिंग दसु कन्वे तौजगे अदुगा लोइना कोई सिदा समाइना सिविल सोसाइटी अमदी कोई पुलिस डिपार्टमेंट मैम से लोइना CSO मैम प्रजा मैम पुनः खुसमनरगा थबक तौमिनरगदी मसिगी कोई लाइना से संदोकपदा अचौब मतेंग ओइगनी हाना थमजबगा लोइनना केबीसी बो अमुक हन्ना थागचरी तम अमसुंग चिंगी दमकता माखोइना थौ पुबिबसी एखोइना जाम नुंगाये हाइना नुंगाइबो फोंदोकपो ओइना इनकरेज ओइना एखोइना पोट जेनसांग नापी खरा पुरक लगा मफम सिदा पिबबनी माखोइना तराम ना लोसिन पिबगी दमकता एखोइ से जाम नुंगाये इसोलना माखोइबो बोल पिबो ओइसनु माखोइगी थबकता मांगजौना इसोलना माखोइबो लमजिंग पिबो ओइसनु. Imphal West Commando amadi Imphal West Police Patrol Unit ki combined team amana ngasisu laingakna thamliba lockdown asibu thugaiduna lambida tholakpa marks uptaba curfew pass yaudaba miyoi chama gi mathakta fagalaba matungda City Police Station da amadi Imphal Police Station da sinakre. मियोइबा खुदिमक अमतनी वारबा मतमदा अमगा मतेंग तौनदुना हानदगी लेरक्लाबा मचिन मना ओइबगी मरिबु हेना फगर हनबगी वखललोंदा COVID-19 मरम ओइरगा वारबा तंपाकी लमगी इसिल इनाउ सिंगी मतेंग तौबुनी हाइना सिरारा खोंखुलगी चेयरमैन निंखन जिमिकना फोंदोक्रे ngasi सिरारा खोंखुलगी विलेज अथॉरिटी अमदी सिरारा खोंग बेप्टिस्ट चर्च की मियोइ सिंगा कुसमनदुना खुलसिदा फंगबा एंसांग नापी कया पुरक्तुना यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM दा कुसिनबगी थरमदा महाकना मखा तारदुना तमथीरबा लाइचट असिना मियाम दा पीरिबा सैथेंग असिदा खुल असिदा फंगबा पोलम सिंग पुरक्तुना तंपाकी मियाम गी मतेंग तौबा फंगबा सि नुंगाइबा फावी चिंगी लमदा अवाबा तारबा मतमदा तंपाकी इसिल इनाउ सिंगना तोंगान मतेंग कया पांगदुना लाखी असुमना अमगा मतेंग तौनबा असिना हानदगी चिंग अमदी तमगी मरक्ता लैनरबा मरी अदु हेना सेसिन हनबा ngamlagani हाइखी. इसे चप माने अवाबा तामिनरो कानसिदा अमगा नुसीनबा हाइबसी गिदमक्ता अखोइना खुदोन असि तमजरकपनी हाइबसी मयामदा हाइजरी अखोइना फ्री ओइदुना चिंगदा पंगहौ हौ यादुना अखोइना पंगयान यालगा पुरकपन नते अखोइसु तमसिदा लाकपसी यामना कीजे लाइनासी गिदमक्ता अदोइरसु अखोइ चेक्सिन थौरांग लौजरगा तमगी इचिनेनाउसिंग वारबसिदा खितंग ओइरबसु मतेंग ओइनबगिदमक्ता अखोइना वाना होनजरगा बुरकचबनी हाइबसी मयामदा थमजनिंगी. अमरोमदा UCM के प्रेसिडेंट सुनील करामना अमगा लैनबा मरी असि अवाना तारबा मतमदा मतेंग तौनबा हाइबा असिना उलिबनी हौजिकी लुरबा तानफम असिदा चिंगी इसिलिनाउ सिंगना असुमना मतेंग तौबिरिबा असि थंगोइगी ओइबा मरी अदु उटपनी UCM नसु चिंगमी इसिलिनाउ सिंगी अवाबा तारकपा खुदिंगदा सरुक यादुना लैरी हाइखी. तंपाक्ता लैरिबा
इस्नाउसिंग पुरमसु सिंगदा करी वारिगे हाइबसे मसी पुनमुसु अखोइना खली अदुना अंगंबा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर नसु पाक्सना पीब ngamjadragasu akhatnaba kharada singda akoi sugumba waraba taro matamda UCM nasu akoi share tawjari haibagi message amagoina thambibani adugi part amoina ngasi mafam asida la akanda akoi kaigumbo kharada oiso pibiramase adugi matik mamal yami adu loinana pibirami ba mana masing punamang ase ai khoina mu miyam da tampakta leiba miyam asida akoi gi mayam da khoina yentok chabai tharukse tawjagani haibasi mathamjari COVID-19 की सैथेंग फंगदबा खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अमा ओहननबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि एमएलए नहापम इंद्रजितना सेक्शन थौरांग कया लेफ्टना पाकटली एमएलए असि की मीटिंग मखादा सेमखिबा खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी COVID-19 रिलीफ कमिटीदा टोफ मयाई लेकायदा लैबा अथोकपम जोइना अचौबा मतेंग पांगलखरबा मतुंगदा मियोय कयाना मतेंग पांगलखपगी मनुंग चना ngasi वांखै अंगोम लेकायदा लैबा पंथौगी इमा लैसेम इनात लोइसंगना लुपा लिसिंग यांखै गी सेन गी मतेंग पांखरे थंबाल खोंसाबल लेकायदा लैबा MLA की युमदा पांगथोकपा मतेंग पांगबदुदा इमा लैसेम इनात लोइसंगी मेंबरसिंगना MLA दा सेनफम अदु खुसिनाखि COVID-19 ना पीरिबा सैथेंग असिना अवाबा तारबा मियामदा मतेंग खरदा ओइरबसु पांगननबा सेनफम अदु खुसिनरकपा अदुदा MLA नहाकपम इंद्रजितना महाके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा लैना असि संहंदनबा होनबदा अचौबा मतेंग अमदि ओइरगनी रिलीफ कमिटी असिदा ngasi फौबदा तोंगान तोंगान बा मियोय कयाना अंगम मतेंग पांगबिरक्तुना लाकली महाके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लैरिबा प्रजा सिंह लैना असिदगी ngakthoknanaba face mask hand sanitizer yauna polam kaya yanthokre yumdagi mapan thokpa yadana leiriba miyam singda chana thaknanaba polam kya su yanthokre committee asida miyamna ikai khumnariba panthau yauna miyoy kayana achoba mateng pangbirakpasi yamna nungai haiki Kasar Assam की नुपी सिंगी लुचिंग भी औरंबी असम की रोंगपुर की सेराम खुलदलैबी सेराम रासे ngarang नुमिदांग सिलचर की प्राइवेट हॉस्पिटल अमदा इखंग खंगहोदना लैखिद्रे महाकना लैखिदबदा तोंगान तोंगान बलुफ कयाना अवाबा फोंदोकनरकली लैखिद्रबी सेराम रासे मसागी सही हुमद्रागा तरुक सुख्रे महाक असि नुपी खुनाई साउखल लुफ सेराम खुल रोंगपुर की फाउंडर प्रेसिडेंट औरंबता नतना असम मणिपुरी मैरा पाइबी अपुन बलुफ AMMPAL की हानगी जॉइंट सेक्रेटरी ओइनसु थबक पुरंबी मैरा पाइबी लुचिंग भी अमसुनी सोशल वर्कर कोइजम रामकृष्ण एलाइस गोगोना थंगमैबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अपुनबगी ओइना COVID-19 नमरम ओइरगा लॉकडाउन थंखिबदगी इमुंग अमदा नोमदा संग्रब याद्रब चाना थंगनबा एंसांग नापी थुमथाव ngasiदगी थंगमैबन वार्ड नंबर 3 की अकोइबदा लैबा क्लब सिंगा खुसमनरगा यंथोकपा होख्रे ngasi साना थंगनबा यंथोकिबा अदुगा मरी लैनना सोशल वर्कर कोइजम रामकृष्ण एलाइस गोगोना हाइखिबदा मालेमगी लेबाक पुंबदा लाइचट अमा ओइना संदोरकलिबा नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 दगी ngakthoknanaba मार्क्स उपिबा सोशल डिस्टेंसिंग थंबीबदा नतना मरम लैतना मपान थोकपिदनबा लैंगाक असिना थमलिबा लॉकडाउन असिबु सरुक याबियु हाइखि मरम ओइदुना अखोय कानो लॉकडाउन तो इंडिया गवर्नमेंट ना लॉकडाउन तो पदे अखोयगी प्रजा सेक्शन पुनम खम थेंना वानरबा तंजासिदा आइगी साइतगी खर ngamjaba अखोय थाइमन कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइना अखोय क्लब पुनमक्ता पिजादुना डिस्ट्रीब्यूट तौनबदन तमियामगी मियामदा फंगनबा आइना क्लब पुनमक्ता पिजाबनी अदु लोइना आइगी पैकिंग तो प्रोग्राम दा अखोगी बुट पुनमक्ता लाकपिरबा लकाय पुनमक्ता लाकपिरबा इचे इचन सिंह इसिन नाउसिंग मरो पांग सिंह अमदि आइगु सपोर्ट तौबिरबा अखोगी कोऑपरेशन तौबिरबा क्लब पुनमक्ता आइना थगत फोंलुकचरी थैंक यू लैंगाक न COVID-19 लांथेंगनबा लखोलाकलिबा थौरांग सिंगबु मतेंग पांगबा ओइना इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच न सिंदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनाम कैथेलदा लॉकडाउन खरा कोमथोकलिबा मतम सिंगदा पोट लैबा लाखिबा मियोय सिंगबु अवेयरनेस पीबा अमदि सोशल डिस्टेंसिंग नोम गाखननबगी थबक पांगथोकतुना पोट लैबा लाखिबा मियोय सिंगबु अवेयरनेस पीदुना सोशल डिस्टेंसिंग तौरगा पोट लहनख्रे रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम के प्रिंसिपल सु ओइरिबा डिस्ट्रिक्ट ब्रांच असिगी एक्स चेयरमैन इरेंगबम जुगेश्वरना लुचिंगदुना वॉलंटियर क्यागा लोइनना अवेयरनेस पीबा अमदि सोशल डिस्टेंसिंग तौबगी थबकतु चथखि हौजिक पाव मेरथन अतेन ब्रेक अमतंग लौजरी खंगनजबा
lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited na hauzik oiriba khudong chadaba kaya asigi yenglaga miyam gidamak hospital asigi maternity ward pung kunmari hangduna miyam gi thogal tawjaragani adumakpu hospital asigi atopa department singdi service lepchagani hospital asida laktringai mamangda makhada pijariba contact number asida han appointment lobiyu amadi patient ka miyoi amadagi hena loina biraktanaba khanganjari ba lamjingba Hospital and Medical Research Institute Private Limited, Rims Southgate, Kombirei Kaithel. Contact number 8258967890. Break matungda makhataba pau pizari COVID-19 ngakthokna naba laingakna thamkiba lockdown amadi curfew gi awaba marakta third gender community singna makoi masel amana amagi mateng fangnaduna hingmin hauri hiramasigi matangda TOMTV gi akhanaba paudamama Third gender. Wahai asi taba matamda miyamna amadi akoibana makhoibu kadai fauba manaba miyengna yengbiribagi haibusuni. Ngasi faubada nupi manbi sing asi maruoina beautician, costume designer amadi atopa ake amogi lamda third gender natraga nupi manbi singna achauba thaudang lauri. Masida sunatana Manipuri digital film kayadasu ngasidi nupi manbi sing saktam lamba horakli. Sinfam sing asi hayaudaba third gender kayamarumdi makhoiga chanagadaba sinfam thibada awaba kayamarum mayuk naduna leiri. Lengagasina COVID-19 gi pandemic asidagi ngakthoknabagidamak lauthokhiba lockdown amadi curfew na maram oiraga maikei khudingda pirakliba safu asigi chaitheng third gender singdasu chauna fangli. Lockdown taukhibadagi makhoigi senthok lambi leitabana amadi khunai asina makhoibu sakhang bidabana lockdown gi awabagi mathakta hena awaba ama oirari. Transgender sing the proper saving lairam da bagi amna chawba kaino ama picture ama uba phangeba accessible oi ba pot ama transgender sing ki damang ta tawbi ba mathau tai na khale kai kino haidi moi man earning se beauty parlor ni aduga beauty parlor hang ba yaga ne ha sidi hantak sahi gi di aidi thaja de Lanai lup kharagi matenga loinana third gender sing asina makhoi masen khainaraga Manipur khakta natana Assam, Nagaland, Meghalaya na chingba mafam singda leiba third gender singdasu mateng pangduna hingnabagi lanfamda punna lantheng minari. India gi Supreme Court na makhoibu ahum suba gender haina sakhanglabasu amadi makhoina khunaya sigi lam kayada achauba thaudang laurabasu miyoi kharanadi makhoibu manaba miyengda yengbibagi chang watpagi mami chauna tari. Side tagi khangna chana badagi pesa khairaga mayang gi mateng pangba habasidi tunggi oina sangna tawbanga moi hanbadi state di haida bane aina di center da haibane ba dona ministry da imana bi amatroga adai di dona ministry na mung state ta thadara akanda smaina state na moi gi direction oiro order oiro moina khangbi bado moina o sigumba community se darkar oire habase akoina iri bo warol du bu phajana khangbiraga smaina initiative boina district wise oina lokhat pirakpa jai sigi anauba state ki khongthang jai aduki matik thagat chai lockdown ni si awabsida akogi isi satana akoi transgender natana akoi tom singju sigi kanawase pibigidamta thagat sarina yamna harawe yamna sunungai adubu COVID-19 pandemic na maram moiraga mipum khudimak amatoina lantheng minari ngai matamasida aikoi gi akoi bada hingminari ba tha gender singa susu makhoibo mari leina ba authority na midiang changbirak ba made makhoibu society asina karamba matamda manaba midiang da yengbirakadage haina khawrang ngai duna lehore TOMTV gi dama camera person Ozit Mangsa tabam galoira paudam zaribi asapriya larembam TOMTV News Imphal Takel da laiba blind home amadi working women hostel da laiba mid udraba singda ex standing council of Manipur state oirambata natana Supreme Court of India gi advocate on record oiramba laikhidraba laisang them Rosmani gi loinabi amadi mahaki imung manungna sana thaknanaba polam sing khusinakre tengbang polam khusinaba duka mari lainana laikhidraba gi loinabi laisang them surna latana laikhidraba aigi ipuroiban gi thamanga farak pagamari lainana ngasi awaba taraba imung singda tengbang polam singasi khusinabani tamthiraba laichat asibu mapung fana ngak thokpa ngamna bagidamak laingak na lokalak liba section thorang sing miyamna mapung fana saugat minasi haiki ngasi tawjariba ngamjaba khara khoi chana thaknaba khoi pot chai se ai laikhidaba ipuroiba laisang tem Rosmani mingoi panjarab da hana advocate on record Supreme Court of India ojaramba adagi ex standing council of Manipur gi paibiramba
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯊꯥ ꯃꯉꯥꯔꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯎꯁꯣꯞ ꯗꯤꯟ ꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ COVID-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯌꯦꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯠ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯌꯦꯟꯖꯕ COVID-19 मरम ओरगा लॉकडाउन तौखिबना चाना थंगनबा पोलमसिंग फंगनदबगी मतम असिदा ngasi लाइफम खुनो यू डेवलपमेंट एसोसिएशन अमदी लाइकाय असिगी क्लब पुनु सीजबा नहारोल सिंगापुना कुसमनदुना लाइफम खुनो द लैरिबा प्रजा सिंग अमदी लाइफम खुनो गी अकोइबदा असानबा युमदा लैरिबा मियोय सिंगदा चाना थंगनबा पोलमसिंग ग्यान थोक्रे LKYDA की प्रेसिडेंट सु ओरिबा कोनसम जोइना मखा तारदुना हाई COVID-19 थेंगनबदा लॉकडाउन असिबु मपुंग फाहनबगी दमा ग्यामबा याम दबा थीदना पोलमसिंग असि ग्यान थोक्सबनी हाइरि करिगुम्बा COVID-19 जिना मखा ताना लांथिगसि चंगछलकपा तारगदि लैरगसु लैत्रगसु लैजरिबा खोइ खरसना पुनसन नजरगा कोऑपरेशन मा पिनरगा मखा ताबो COVID-19 जि थेंगनबा नमननबगी दमकता लॉकडाउन से मसी मपुंग फाबा ओहिननबगी दमकता मपान थोक तबा याननबगी दमकता खोइना पोलम कयामुकसे नोंबगी खक्ता चारा खक्ता ओरजु मतेंग पांगोइना मयामसे पीजरगदि लॉकडाउन से हेन मपुंग फागरा हाबगी अचेत पथाजबदुदा खोइना मसी LKYDA अमदी आइगी LKYDA मतेंग पांगबिरको सिंगल लोइनना मसी थावमसे मांगथोकजने COVID-19 लॉकडाउन सथरिंगै सरगसिदा नोंमुगी चरा लांगबदा वानरबा मतमसिदा नंबो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा लैमपोपम गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल दा ZEO बिष्णुपुर टिकेंद्रजीत नेप्रम की मीटिंग मखादा स्कूल की हानगी हेड मिस्ट्रेस स्टेट टीचर अवार्डी एल मंगलेम्बिना लुचिंगदुना स्कूल असिदा तमलिबा क्लास 6 तगिना 8 फावगी महिरोय चनीरोमदा SSA की मखादा लाकपा मिड डे मील की चेंगसिंग असि यंथोखरे स्कूल की सीनियर टीचर W बुधीना COVID-19 लॉकडाउन की अवाब मरकसिदा स्कूल सिदा तमलिबा महिरोय सिंगी इमुंग सिंगदा खरता ओरबसु मतेंग ओइननबा चेंगसिंग असि यंथोकपनी हाइखि लैमपोपम गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल की छात्र छात्री सिंगदा SSA की मखादा पिथबिरप मिड डे मील की चेंगसिंग अदु छात्र छात्री सिंगदा COVID-19 गा मरी लेनना लैमपोपम गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल की स्टाफ सिंग अमदी ओजा सिंग की मतिंगदगी छात्र छात्रीसिंगदा अंगम मतिंग खरगदा वरबसु पांगजबनी COVID-19 लॉकडाउन मरम ओरगा नोंमुगी चरा लांगबदा वानरबा मतमसिदा हौजिक SSB दा सब इंस्पेक्टर ओइना थबक तौरिबा कोंखाम हेरोजितना महाकी अपोकपा लैखिद्रबा जाति की मिंगदा महाकी माइकेदगी नंबोल कोंखाम मखा लैकायदा लैबा लैकाय असिगी इमुंग चनीगा हुंफुरोमदा साना थंगननबा पोलम कया मतेंग पांखरे पावगी मरथना ब्रेक अमतंग लौजरी Siri Siri Radha Madan Mohan Baing Namo Purva Samda Aikoi Kwaibu Konbiramba Aribam Lakhi Kumar Sharma Aigya Lakhina Aikoi Kwaibu Thadok Lamlaga Haukiba Tang Kungatare Thamari Inglising Aniga Kun Kalin gi Marini Panba Ningthokaba Numita Sri Guru gi Kripadagi Veis Olaga Krishna Chaitanya Das Haiba Nam Phangjeduna Brindaban Prapti Oikre Lakliba Tang Tare Thamanga Inglising Aniga Kun Kalin gi Tara Mangani Panba Purnima Sagol से नुमिता चिरा उसोफ थोकले नुमित असिदा स्वर्ग की आत्मा शांति की दमक ngамजबा वस्तु खरदंग श्री हरि नाम संकीर्तन गलोइनना कचगदौरी सेवा फंगजरीबसिंग अरिबम ओंबी जय कुमारी देवी अरिबम ब्रजकुमार शर्मा अरिबम रामेश्वर शर्मा अरिबम धनमणि शर्मा अरिबम राधाकांत शर्मा अरिबम रामकुमार शर्मा सगोलबन थांगपाट मपाल इम्फाल ब्रेक की मतुंगदा मखातापा पाव पिजरी लुवांग संगमदा लैबा द नॉर्थ इम्फाल डेवलपमेंट एंड स्पोर्टिंग यूनियन ना ngasi यूनियन असिना कोनबा मफम सिंगदा लैबा अवाबन मसक ओइरागा नाम सोइराबा फिबम चाद्रबा मियोय सिंगदा चाना थकननबा पोलम सिंग तेंगबांख्रे अवाबगा सागोन अदुना लैबा कयादा मतम पुंबगी ओइना यूनियन असिगी माइकैदगी अदुमक मतेंग पांखिगनी हाइरि युजी माइखोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओइबिरिबा अखोगी मिंगोन पंजरबा श्री नोंथोंगम बिरेन सिंगा अखोगी इखुंगंग असिदगी हौबिखिबनी महांगना लैबाकी दायित्व अचौब दायित्व मकोक थक्ता थोंकलगा महांगना लैबाकी ओइना लैखिबसिदा हाई मतम मतमगी माना पामजब वाखलोंदुसु अखोई पूरगा चचबनी माना सुंबा असोलना अवाना मयामसी अखोई हौजिक लैबाकी ओइना यंगजनबसिदा अखोइना मागी फॉलोअर अमा ओइना अमदि लैकाइसिगी क्लब अमा ओइना अद मागी मतुंग इंजरगा मा मसामक प्रेजेंट ओइबा ngamdragasu लैबाकी थौगाइना मरम ओरगा अखोई मागी वाखलोन अदुबुसु अमदि निसुना हानदगी तौजरगा लाकपा मियामगी
खुसमनरजरगा लाक्सबा अदुगुम्बा थबक थोरमदुगी मखा चथजरकपा ओइना हारिबा थबकसी यामबा यामदबा अदगी पेनबा पेनदबा हाइबा नतना अखोगी तौबम तोपा थौदांगनी खलगा हारिबा सुगुम्बा लुरबा तंजासिदा अखोई मयाम अहल लमनजिंग निसुगी एडवाइजरसिंग अदगी निसुगी थौपुबसिंग अदुगा अखोगी निसुगी वॉलंटियरसिंगी कोऑपरेशनगा अखोई हजि खोंसाननबगीदमक सेम साजरी Manipur People's Party MPP के interim president L Krishnadas की मीटिंग मखादा तोंगान तोंगान बा constituency निपान द चतुना चाना थंगना बा पोलम सिंह यंथोक्रे पार्टी असगी VP Dr. S Ibomcha working president M Amutombi yauna luchingba sigi team amana Oinam Bisnupur Moirang Kumbi Sugnu Hianglam Wabagai amadi Lamsang Assembly constituency की manungda leiba imung chanige yankai romda चाना थंगना बा पोलम सिंह अदु यंथोक्यवनी Lockdown amaram oiraga state asida halakpa yadana mapalam the panduna lariba Nauria Pakang Lakpa Assembly constituency ki mahiroi singda sumthang sanapungi managing director na sel gi mateng pangkre ahanba face ki oina punna mahiroi chani ge yankai romda sanapung asigi managing director Swaraisem Kevina bank account ki mateng na mahiroi amamamda lupalising ani mahiroi singda yahonkre langthabalda laiba sanapung asigi loisangda pangthokpa paumi singa unaba amada kebina makhatana assembly constituency asigi manung chana laiba mathau toriba doctor amadi nurse singda angama mateng pangkhigani haike mahakna makhatara ngasigi mahiroi singi account da sel kapasida yahodaba mahiroi sing imung manungna manak nakpa club singa tanabiduna makhatana tengbang ase yahonanaba honaminase haike student khara mapalamda tholokpa nangudadana awabada mayoknariba chhatra singbu seisda aina angamba mateng khara pangjage haidana aina moigi parents singdagi account lokhatjaraga aigi angamba senpham khara lupa lising ani ji hapjage haidana pangthokjabani seisida kaigumba chithaba nandaba yaubiramaga nauyagi oina chithaba nandaba yaubiramaga masi club ki anakpa leinariba club singda kaida pau bibira aga aingonda COVID-19 lockdown gamari lainana Development and Protection United Voluntary Organization DPUVO Nambol amadi Nambol apunba nupi luf NANL na Sinduna Nambol area ge khwaidagi hena awaba saitheng fangliba Nambol area ge imung mapanda ngasi sel gi tengbang pikre puksel sauna sel gi tengbang pirakhiba donor mioi tarana panglakpa sel gi tengbang sing adu donor sing amadi organization ani gi thomi singa loinana chatuna Imphal West District amadi Bisnupur District ki mafam singda yanthoki Mamang thagi kungamapan gi numidang da iramdam I pauda video yauna thagalakiba post amada kongba youth organization na mateng pangduna lakpa imung amana ngasi fauba mateng fangde haina fongdorakpada kongba youth organization na nuaitaba fongdorakli hiramasagamari lainana ngarang kongba nongthongom laikai laiba organization asigi mayai loisang da pangthokiba paugi mifom amada organization asigi vice president Pukrambam Prem Chandrana mateng pangdre harakliba imung ase ngasi fauba organization na thengkhang kayada mateng pangduna lakli awaba taraba imung asigi yum phawba semjilagani haina organization na thajaba pikhiba laikarbani loina na thubada organization na pikhiba thajaba adu thabakta oina onthokna ba hotnaribani haiki miyamna kongmonung thom laikai asibu du laikai asigi amata ngairiba club asibu miyamna lan uhlakpa hairiba miyo asida kari makhal amatagi mating pangbidi haiba du hairiba laikai asida kari mating pangbidi hairiba matungda तौरप अदुगुम पोस्ट अमक ओइबनिना लेकाइसु मियामना यामना फत्तना लौरकपनि अदुना यारिम मखै मतुंगदा कनागुम्बी सिंगना अदुगा कनागुम्बा फेसबुक की पेजिंग पाइबिरिबा इचिनाउ सिंगना हारिबा करिगुम्बा थबक अमगी दमकता करिगुम्बा फेसबुक दा अपलोड तौब तारगदी अपलोड तौगदोरिबा अदुगी मरमदा यामना डिटेल्स ओइना खंगबिबा नत्रगना कनागुम्बा मियोइसिंगा लानाइ इंटरेस्ट तौगे हारिबसु तौगदोरिबा लेकाइदुगी क्लब मैरा पाइबि निसाबन सिंगा यामना तानरगा मागी COVID-19 Relief Committee Ward Number 6 Imphal Municipal Corporation ngarang kangchup chiru dagi pirakpa chana thangnaba polam sing Imphal City manungda leiba front line da thabak tawiriba police personnel singda yanthokre Rotary Club of Polo City Imphal na COVID-19 maram oiduna lockdown license kibadagi wanaraba matam asida ngasi Imphal East District ki manung chana leiba tongan ba mafam tarada nongmada sangdraba yadraba chana thangnaba polam sing mafam sing aduda chatuna miyamda khusinakre COVID-19 की अवाब तारबा सिंगा लोकल क्लब की
ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯈꯔ ꯄꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯅꯤꯌꯔ ꯑꯕꯥꯎꯠ 1000 ꯄꯦꯀꯦꯠꯀꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ. मालेमगी सिनमिसिंगी नुमित मे डे नुमित का मरी लेनना कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल न सिंधुना काउंसिल असिगी सैनिटरी वर्कर सिंह अमदी स्टाफ सिंहदा फेस मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंह यंथोकपगी थौरम काउंसिल असिगी मीटिंग हॉल दा ngasi pangthokre thorom aduda kumbi municipal council covid-19 relief committee amadi councillor singna saruk yakhe amadi sinmi singda mask amadi hand sanitizer sing yanthokhe ngasi ayuk phone ki ba pause singda kari kari maru ba pau yauri ba ge habadu myam punna mong ming taminasi Sangai Express Jingmi Tami Mateng Pangnabagi Sang Wangkhalakli Jingi Manamasing Chief Minister Amadi UCM da Kusinakre Ngarang su Sangai Express na imung yangkai ga mangada chana thakna ba polam sing phanghankre Mapanda laibasing charter flight ta purak na ba taknari Imphal da palambasing Jiribam da thinkre 12 ta promotion piragani miui kaya faraga fine thienkre Saji hatpagi video thagatluba fare Naharol gi thaudang Mapalamda Ladiba Manipuri Singh State na achangba senpham puthokuna special aeroplane waiduna purakpagi wafam laite Jend Kumar Chief Minister na Yaifa Paujel Pirakli Guwahati Manipur Bhavan panduna Ladiba Singh Loba Satkiba bus mari ngasi thoraklagani KCP gi lantheng minasi aikhoi puthokre NRFM na Yaifa Paujel Pirakli Saji hatpa ama fare sadanba thinkre Huyen Lanpau Guwahati da panduna lairamba mioi marifuga mari hayeng yauraklagani section thorang sing paikhatnaba sem sare health minister kongba maru laifam da hauriba laioiraba uningthau machin manaw gyan ba hauram khiba khunja singna akoibagi mafam singda section na ngak senkre senaba sing fanana ba honari prisoner chamagani pan jail dagi thadokpa haure report antiviral drug remdesivir na covid-19 laing bada kanabagi khudam phangle lockdown gi kanglon ngak taba sing matik chaba chairak pigadauri drug sing special yaudravassu chenba yaragani MHA sana leibak lockdown sangdoklabasu district kharada athingba komthoklagani home ministry lockdown thugaibasing akanba sairak fangani home department feature film akhoi sibu kanano na base film tare video conference pangthoktuna leingakna mapal lamdagi mi pusilakpagi matangda khanakre online education gi khudong chaba mahiroi pumnamakta fanghanfam thui Isel Express awang nongpok state singda thajilakadaba UK dagi pusilakpa ok masa sing Delhi da quarantine chathari social distancing ngakpa haksang fabana covid-19 ngakthokna ba khwaidagi phaba upaini rajniti sanaduna marai yanagumsi matang sabada platform da ngangnasi Joy Kishan medegi paujel pinarakli korkomna medegi paujel pirakli Iraibak saji hatpagi video Facebook ta thakaluba mioi fare wildlife protection act thugaiba sing akanba action lawgadori Manipur da halakpada lokhatphum thokpa section thawrang lokhatkani miyamna aranba mi engda yengbigano health minister lantheng minasi aikhoi puthokre medegi paujel loislakpada maruiba paw amukahna bijari Malemgi oina sinmi singi numit na lakpada Manipur lainga ki Labor and Employment Minister Dr. T.S. Radeshyamna maru oina sinmi singda yaifa paujel pirakli Manipur gi lehau khakta da chahi kya gi mamang dagi thaduna lakli ba chakhau Manipur khakta gi pothokni haina geographical indication tag haibadi GI tag phongbang amkhre Delhi gi Apollo Hospital da nurse oina mathau tawduna laibi Manipur dagi nupi ani ngarang covid-19 dagi positive oiba thengnakre Tamthiraba COVID-19 laisat ngakthoknanaba laingakna thamkiba lockdown ga sagonaba curfew na lam kharada komthokhibadagi ngasidi wahan thok laitraba lockdown ga pangkhak oire amadi COVID-19 ngakthoknanaba laingakna thamkiba lockdown amadi curfew gi awaba marakta third gender community singna makhoi masen amagi mateng pangnaduna hingmin hori
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ Thank you.